الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الصيام جنة للصائمين من النار وزيادة لهم في الأجر والإفضال. أشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير من صلى لربه وقام وصام وقرأ القرآن، صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا هماة المسلمين وحراس العقيدة، طبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك أن يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دار مقامه، والله ولي ذلك والقادر عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kuasin sanglit kapamuji pakatunggal simahasud simahatinggi Allah. Sarta salawat iwan salam kanabi pilihan amuin nabi pamumukuhan addat junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawut pakatan ahli keluarga niya, lapay na ingkatan lundang karabat kasahabatan niya. Kabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala sinsampurna kabuka, sarta ayaw kita nyo magrida mikimatay buat malengkan halam likusan sing ka-Islam sampurna. Mga jama'a barhurumat, pila adlaw rakuman magdurunggo-runggo na kato taniyo in bulan mulya, amo na in bulan Ramadan. Riwayat sin Imam At-Tirmidhi hasahiniya, iban sin Imam Ibn Khuzaimah, din kan Salman Al-Farisi radiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خير kana kaman adda faridatan fama siwahu. In akisin Rasul sallallahu alaihi wasallam bi'na sin riwayat sin Salman Al-Farisi, naghutba lang niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam hahinapusan adlaw na sin bulan Sha'ban, ay bimaana adlaw Jumaat hawakto yatto. In akisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kamu mga manusia, qad adallakum syahrun azim, tan tutuod yan na magdaratong datong kaniyo imbulan mulya, bulan mabarakat, doon halam simbulan yan, hangkarum amu indum yan lawi marayaw deng sinhangi bubulan, sarta doon habulan sin Ramadan, ja'alallahu siyamahu faridatan, piyaon sin Allah subhanahu wa ta'ala impagpuasa haadlawan simbulan Ramadan insya in hukumannya fardu. Aparman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, ya ayyuhalladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun.
tiyagnaan sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, imparman niya, impagmuhatab niya hurufun nida, huruf hipagtatawag, halam sin Quranul Karim, makawassa kita nyo ayat, pagtagnaan sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, impagmuhatab niya, hurufun nida, huruf hipagtatawag, kalimat ya ayyuhalladina amanu, o kamu mga beriman, sumasaan impagtawagon sin Allah subhanahu wa ta'ala, halam sin ayat niya, ya ayyuhan nas, o kamu mga manusia. Sa putika haayat ini, intiyawag sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, tupot mga sila beriman. O kamu mga beriman, inagisin mga kaulamaan sing kita nyo parok hawaha sa Arab, apabila kamu makawas sa halong sing Quran, parman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, pagtagnaan niya, yung pagmuhatab niya, hurufun nida, pando ka kaw pagpuas sim panawag-tawag yan, ang pakaradyaan lalo dakula. Imma bisiqatil amr, doon na ka, pagpuas sim panawag-tawag yan, lapal pang daaki, aw bisiqatin nahi, atawakan lapal pang langis sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hayni, tiyupot sin Allah subhanahu wa ta'ala yung panawag-tawag niya mga sila beriman. Pagpuas sin panawag-tawag, sigatul amr, lapal pang daati sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, kutiba alaykumus siyam. Uyajib piyarudu kuna kaniyo yung pagpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Biasin kaparudu kawajib ko. Hamanga sila umat na kauna rin kaniyo. Unuin natija. Murah-murahan in kamu magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unuin aun bulan Ramadan. Tamba manamba. In tutungbasan. Dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam subpat sin hadis. Man taqarraba fihi bi khaslatin min al-khairi kana kaman adda fariidatan fama siwa. Hisiyo-siyo taqarraba ay in magmasuok pa Allah subhanahu wa ta'ala, laway deng hauno-uno na hinang marayaw. Bukon pardo. Hinang marayaw sunnat. Haadlawan atawakan haruman simbulan Ramadan, gandahan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala in tiap-tiap hinang niya sunnat harum yan, atawakan haadlawan sin Ramadan, tungbasan kanya sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin bilang hambuok pardo. Hisiyo-siyo inakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In himinang hambuok pardo, wajib, di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halom sin bulan Ramadan, di na sin sumambahayang siya. Sambahayang juhur. Atawakan asar. Maghrib isya. Atawakan subuh. Gandahan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala kapituan pardo sambil pitong gatos kalipat. Bihabtu inteta kamasin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan dirihilan hamanga ipon niya beriman halaw man simbulan Ramadan. Inakipasin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa syahrus sabri was sabru sawabuhul jannah. Imbulan Ramadan syahrus sabar, bulan hipagsasabar. Was-sabru sawabuhul jannah. Iwan im pagsabar wayru undo ka ing tungbas niya wat malengkan amo na insulo. Doon halong simbulan Ramadan, diak kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muasa. Magtangka. Bukon hat impatangkaan kato tanyo impag-inom makan. Ang kanyat tunagi sin Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, dihilan niya tu hantang, tibayhuan, simpagpuasa. Saumul awam, pagpuasa sin mga sila tao, ordinary tao biakato tani. Amo na yung pagtangkaan nila sadyain uhaw iwan sin hapdi. Saumul khawas,
Pagpuasa, simanga sila khawas. Amuin nakatingkain darajat niya rin hamanga sila tao awam. Bukon hat uhaw iwan habdi im pagpuasahan nila. Pagpuasahan nila ingkatan ang gawta agin hawawaran nila. Inhikato niya tiwayhuan pagpuasa. Akisin Imamul Ghazali, sawmu khawasul khawas. Amunat tuin sa taas-taas darajat na pagpuasa. Simanga sila khawasul khawas. Bukon hat uhaw iwan habdi im pagpuasahan nila. Bukon hat ang gawta baran nila katanim pagpuasahan nila. Sambil pangatayan nila iwan pikilan nila di nila papasurun palom simpangatayan nila in dunya. Di sila mag-angan-angan bukon marayaw. Di nila pagdihilan dan tiranan in dunya sumud palom pangatayan nila hawak to sila puasa. Amo natin sa taas-taas pagpuasa simmanga sila khawasul khawas. Naroon habulan Ramadan. Amo pa ka hindi patangkaan kato tanyo sintuhan tanyo Rabbul Alamin inhiyaram. Ang kanyat tutupot mga bariman, hindi aksintuhan tanyo Rabbul Alamin haayat niya. Papapuasahon. Kalna ang mga pakaradyaan pagsabaran sim mga sila bariman. Amo pa ka hindi nila tangkaan inhiyaram walau pun inhiyalal kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin uno, biya na sin sumuok hakaasawahan nila adlawan sin Ramadan, masi-masi nila to tiyatangkaan kalna pamaratsaya pangakad hadaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fattara fihi sa'iman, kana lahu magfiratun li dhanbihi, wa itqu raqabatihi minan nar. Hisiyo-siyo, in makapabuka, hatao nagpupuasa, halaw man simbolan Ramadan, tungbasan sa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kana lahu magfiratun li dhanbihi, ampunun sinallahu subhanahu wa ta'ala impardusahan. Wa itqu raqabatihi minan nar, sarta lappasun, ingin hawawaran niya ring apinarka jahannam. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yantaqisa min ajrihi syai'un. Sarta dihilan sa karayawan sin Allah subhanahu wa ta'ala biasin karayawan sin tao na pabuka niyaon. Hari kahilangan im karayawan sin tao nagpupuasa among pabuka niya. Bihat to in laggo sin karayawan dirihilan sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Hamanga sila mano siya amo in makapabuka hatao nagpupuasa hadlawan sin Ramadan. Kulna ya Rasulullah, inakisim mga sahabat, ya Rasulullah, laysa kulluna najidu ma nufattiru bihi as-saim. Bukon katanding kamo inagi si mga kasahabatan niya Rasulullah. Amo in aun kabaakan namo hikapabuka hamanga sila nagpupuasa. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ti Allahu hadha as-sawab man fattara saiman ala madqati labanin. Inyat to hirihil long niya sin Rasul, inakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, hahisiyo-siyo na, makapabuka. Biya din inhantam sin pagpabuka niya, madqati labanin. Amuin gatas, kalalamuran na sin tubig. Kal na intaw makakaus, hamasa nagkauna, aun mga buyan nila. Makakaus sila magpabuka gatas, pure gatas. Ada pun, pag gananga subuhin mga kasahabatan pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, inakin nila, ya Rasulullah, bukon, katan kami makakaus, magpabuka. Naringa sa biyato piyakaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyat to inaki sin Rasulullah, dirihilan sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Hay siyo-siyo na im makapabuka, misanda kuman amuin limol gatas lalamuran na sin tubig. Aw tamrin atawa kam misanda kuman hang buok dawa hulma. Atawa kan hang kawaso tuwig. Misanda kuman hang kawaso tuwig bangman makapabuka hatao nagpupuasa. Wa man ashba'a sa'iman, inakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hisiyo-siyo in makapakansub hatao nagpupuasa. Ay bimaana bang niya piyabuka piyakan sub niya. Sakahullahu min hawdi
Painumun sa sin Allah subhanahu wa ta'ala ahawd. Inakis mga ulama, inhawd dito amunin tubig kausar. Syarbatan la yadma hatta yadkhul al-jannah. Papainumun sa sin Allah subhanahu wa ta'ala imano siya makapa kansog. Hapag buka hata o nagpupuasa, papainumun sa sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin sin tubig. Ahawd, amunin tubig al-kausar, di na siya uhawon salama-lama hingga makasud sa palam sin suluka. Amat tinakis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang panaimihan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan, awaluhu rahmah, panagnaan niya lang niya rahmah. Wa awsatuhu maghfirah. Hikaru hangpu patayan, simbulan Ramadan, kaampunan sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Hinapusan niya itkon minan nar. Panghaw ni sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, hamanga ipon niya amu intimangka, haadlawan simbulan Ramadan, sarta timunay sim pagsambahayang haruman sim Ramadan, hawnon niya ring apinarka, jahannam. Wa man khaffafa an mamlukihi fihi, ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar. Iban hisiyo-siyo inakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khaffafa an mamlukihi. Amu in pagaanon niya, in kakahinang, atawakan hinang sintaw amu in kapag milikan niya, atawakan bang hamasatan yung wihaon, mga tao daraakon nila. Pagaanon nila na inhinang, asupaya makatunay marayaw sim pag-ibadat patuhan tanyo Rabbul Alamin. Unin nakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar. Ampunun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala parudusa kanya sarta alagpasun sa nga pinarka jahannam. Sadto sa isambat simbahasa, amasatan yung wihaon, kamawmuhan, labilo na mga hula Arab. Bang bulan Ramadan na akon mabinsana, mga daraakon sin sila. Kalna maita, magluto, sin kakaon nila. Maghinang maghidna kanila. Ang paindiakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang pamulansang niya, hisiyo-siyo inaon daraakon. Amo in pakaanon niya, mga hihinangon, halawman niya, gandahan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan haparudusahan niya. Tungbas sin pagpakaan niya, kahinang sin daraakon niya, amo inyaon halawman niya. Hasupaya ramanin daraakon niya makapag-ibadat marayaw, makasambahayang sin tarawi, makasambahayang sin tahajjud, makapagbasa sin Al-Quran, biakan niya, sarta masanyang yung pagpuasa adlawan sin Ramadan. Gandahan sa sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, kaampunan. Iwan lapasun sa sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan pinarka jahannam. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Inakipasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihilan in ummatku habulan Ramadan 5 karamah, 5 pakarajaan jinisan tutungbasan, lam yu'tahunna nabiyyun qabli, wala bakas karihil hahisiyo-siyo na kanabihan na kaunaring kako. In kamulyahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nalapay in ummat ini. Intadaan niya, dihilan sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin 5 tungbas. In ummat sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habulan Ramadan, amu in dirihilan wala bakas karihil hamanga sila. Ummat atawakan kanabihan hamasan na kauna. Inakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله تعالى إليه. Apabila tumagnaan na impanagnaan dum simbulan Ramadan, apanagnaan buka sintao nagpupuasa, nazarallahu ilayhi. Aturun sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin in ipon niya. Sin atud uno atud rahmat, ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalna maita, hawala pa si mudim bulan Ramadan inipon sin Tuhan. Nagparurul hani'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiinom makan. Nagparurul hiyalal kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Simud manim bulan Ramadan ingkatan sin hialalkan niya. Sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin wala niya nahinang haadlawan sin bulan Ramadan. Piwasahan niya. Dahing hasawabyat tu bilang tutungbasan dirihilan sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Aturun sin Allah subhanahu wa ta'ala ipun niya sin atud rahmat. Wa man nadara ilayhi lam yu'adzibhu abada. Hisiyo-siyo inna atud sin Allah subhanahu wa ta'ala hapanagnan bukanya sin bulan Ramadan. Lam yu'adzibhu abada. Di nasasiksaon sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin salam-alama. In hikaruan niya fa inna khalufu fami as-saimi atyabu 'inda Allah min rihil mis. In usngaw angso simbahu sinsimod sintao nagpupuasa labi mahamut pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala ding halana kasto. Mga tutumbasan ini wala bakas karihil sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Ang mga kanabihan na kaunay na ummat nila. Sabab kalabyanan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nalapain ummat ini. Kuno tumagna nagbaho. Mapindain usngaw sin simod sin tao nagpupuasa. Bang lumid na insuka. Tumagna siya og tusuka. Waktu zuhur bihad. Kaisa. Kamaruan niya bang wayroon na magsud kakaon palam iwan pag-inom palam simod sintao sintao. Mapindain usngaw baho sin simod niya. Ikato niya bang sari magbisara. Daran nataplokin sumod niya. Mapindain hamot sin simod niya. Deng asawabyat to. Tabiat sin kita mano siya mabaya kita sin amuin mahamot in simod tadaran. Di kita mabaya amuin kahamutan hamot bukom marayaw in pagkahita. Ang kaning kita magpangiskis, magpanglano-lano. Sumakawain usngaw yaon amuin magguwa. Mawahu hasimod sintao nagpupuasa. Atyabu 'inda Allah min rihil mis. Lawi mahamot pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala dengha lana kasturi. In hikatuniya, fa innal malaikata tastaghfir lahum fi kulli yawmin wa laylatin. Sabunnal tuod im mga kamalaikatan pagpangayuan nila kaampunan im mga sila tao nagpupuasa hadlawan sin Ramadan iwan haruman niya. Ang kantamba manambahin karayawan sin tao nagpupuasa. Malaikat im mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala kaymo. Bisan kau natutog haadlawan sin Ramadan at tatkala in ikaw nagpupuasa hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala imanan wa ihtisaban. Ang kanya tin Rasul sallallahu alaihi wasallam man sama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Isiyu-siyu in nagpuasa. Kal na pamarat saya niya pa Allah subhanahu wa ta'ala iban hangad hulat niya hatutungbasan dirihilan sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ampunon kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala uno-uno na nagkauna rin mga parudo sa kanya. Ini kaupat dirihilan sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Ha ummat sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha bulan Ramadan. Qala Allah azza wa jal. Ya'muru jannatahu fayaqulu laha ista'iddi wa tazayyani. Iyanon sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin in sulgaan. Ukaw sulga ko. Pagtaka makaw, sarta pangari-ngari kaw, pagpalingkat kaw. Para kan siyo, li'ibadi, hamanga ipon ko amuin nagpupuasa. Awsaku an yastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamat. Kalna, timumtum na tuod lalo, in ipon ko. Amuin nagpupuasa hadlaw Ramadan, dahil nga sa wabyat to kaya kaw sulga ko, pangari-ngari kaw. Pagpalingkat kaw ha mga ipon ko, hasupayain sila makahali-hali. Halaul, sindunya, tudjumari, pakasan niya ngan sinsulka ko. Inhikahinapusan niya dirihilan sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Pamanga sila ipon, ummat si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin wala karihil. Kaya rihil, hamanga sila ummat na kauna. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu idha kana akhiru laylatin, ghufira lahum jami'an. Banging kiaunan niya hinapusan dum na simbolan Ramadan.
ampunan na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung katamparo sa kanila. Nangasubo inahambuu pusog, ya Rasulullah, ahiya laylatul qadr. Uno ta indum yan ya Rasulullah, amo na kan indum laylatul qadr. Inakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la, bukon. Alam tara ila al-ummali ya'maluna fa idha faragu min a'malihim waffu ujurahum. Bukon inakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, indum yan dum laylatul qadr. Uno, wala mo kakita, kaingati. Apabila in tao naghinang, in worker, maubos na sa ring hinang niya, waffu ujurahum, tumayma na siya, singgad di atawakan, dirihilan kanya, sintuhan tanyo Rabbul Alamin. Ding hasawabiyat to, indirihilan sa laggo-laggo, sintuhan tanyo Rabbul Alamin. Hama nga ipon niya, amuin wala kerihil, hama nga kanabihan, hama sa nakauna. Biya na simbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin bang mabut na inhinapusan dum simbulan Ramadan, ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung katampar do sa kansin ipon niya. Amuin timangka, miyuasa, haadlawan simbulan Ramadan, imanan wahtisaban, hakal na simpamarat saya nila, iwan hangad hulat nila, hatutung basan dirihilan sintuhan tanyo Rabbul Alamin. Mimbabi amana ilmiya in hadis ito, ikhtalafa fihi al-ulama. Minhum man da'afahu, aun din kanila nang daif kanya, wa minhum man sahahahu, aun din kanila siya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mga jamaah berhormat, sampanguntan nyo imbulan Ramadan, sin pangatayan sa wasan. Lingkat pangaddatan sing kamaasan sing kita niyo. Bang masuok na dumatong imbulan Ramadan, di sila mabaya, ang kuto-kuto simpangatayan sin sila papagkakinilamanos siya. Dahil nga sa wabyat to, asupaya masampang tanyo imbulan Ramadan, simpangatayan sawasa, bang aun den kato tanyo, na aun pagsagga, haantara sin kita niyo, atawakan haantara sin hangkatao pahangkatao, bang nakaro sa imanghod, panakakulang, damit yan in nakakulang, panakamanghod, ando paaunon sin kita niyo impagmaap miapi. Imanghod magpamanghod, damit yan imakulang magpamakulang, sampangunta nyo imbulan Ramadan, simpangatayan sawasa, asupaya makapag-ibadat kita nyo marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala, hawayroon tamaktaktukin lang pangatayan tanyo, papagkahitan nyo manusya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا من النار يا رب العالمين أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون